Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubifurize igitondo cyiza, twongere kandi tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero, umwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera abirumvikana kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Nimwibeshye rero already twamaze kuba tugera muri studio muri iki gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru. Twaro turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 turi mwaka 2025. Muri iki gitondo isho tubazindukaniye nk'abantu mwe ni ikintu cyitwa breaking news. Ni breaking news, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru mbi ku mutwe wa M23, ni inkuru rero mbi ku bakunzi ba M23 nkuko video ibigaragaza. Nuko inkuru tugiye kubageza ari inkuru ivuga ko uwitwa Colonel Nanga yarashwe mu by'ukuri yagwe muri ambuscade aza kuraswa, ariko mu by'ukuri kubw'agahenge cyangwa se kubw'amahirwe ibintu hari uko byagenze tugiye kuza kugenda tubabwira. Gusa ariko imodoka bayigize ubucocero bayirashero aho yarasiwe nihe byagenze bite byose no tugiye kugenda tubibavira imuzi ni muzingo. Turaza kugaruka ndetse we no mu mirwano ikomeye cyane yabere hano muri za Warikare ndetse isiga iguyemo cyangwa se isiga nibura insisiro 14 zose zihunze zisize ibyazo zigiye. Atuze kugaruka rero n'ahandi hirya no hino turebe uko ibintu bihagaze haba muri Sud Kivu haba no muri Nord Kivu hose no tukaturubuze kugenda tubabwira uko ibintu bihagaze. Mwenga birumvikana ni muri Sud Kivu amakuru aturuka muri iki gitondo na makuru asaba ko M23 yafungura imihanda yafunze. Ibiro bikaba biri kusabwa n'abaturage batuye muri biriya bice. Ngira ngo ku munsi w'ejo twe twababwiye amakuru avuga ko hari imihanda yafunzwe bitewe nuko mu by'ukuri idafite umutekano. Murabizi ko izi ngabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa zo ntacyo ziba zitayeho ziratwika. Hanyuma rero hari imodoka zakoraga ingendo baza kuvuga rero ngo zibe zihagaritse ingendo babanze bakore amasuku. Hanyuma rero mu by'ukuri ubu tuvugana nkuko amakuru atugeraho nuko abaturage basabye ko izi modoka mu by'ukuri cyangwa se bafungura amayira bagakomeza ibikorwa byabo. Turaza gusimbukira n'ubundi no muri Kivu y'Amajyepfo, tukiri muri za Kivu y'Amajyepfo adusimbukira ahantu bita Iminembwe naho ibintu byakomeje kuba bibi cyane. Iminembwe rwose ibintu byazambaguritse. Dufite amajwi hano y'uburyo mu by'ukuri ingabo z'abarundi ziri guhohotera abaturage b'abanyamurenge kugeza ubwo mu by'ukuri ngo n'umukecuru gutambuka bakamucurika cyaba igikoroto cy'ijana yaba inote ya 500 bakayimukuramo. Hanyuma twirwano ikibazo itese mu by'ukuri iki nicyo cyazanye abarundi hano muri ibice. Atese ko tutigeze tugira nabi abarundi, ese ko ntabo twigeze dusangaho ko bari kure yacu ko tutigeze tunabataka, no kubera iki bakomeje kugenda batwegera kugeza ubwo batangiye guhohotera abaturage utambutse yaba umusaza yaba umwana bakamufata bakamucurika bakamwambura ibyo afite byose. Ibiro byose rumakuru tugiye kugenda tubagezaho muri iki gitondo. Ngurarikira no kutaza gucikwa iki kiganiro cyacu aho ngiye kugenda mageza ishitwa ibiripuko report ya Sasti na Mageruhi. Wowe rero urasabwa kunkandira kuri subscribe niba utarabikora ukankana no kunzogera, ubundi tukazajya tubana mu kiganiro cyacu cyangwa se mu makuru yacu. Hanyuma rero mu by'ukuri mwese mwakoze subscribe mukanda kuri like mu gihe ngiye gusoma ku mazi gato cyane mu gihe kingana n'umunota umwe tunamamariza ubufatanyabikorwa mpitanzaro duhita dukomeza n'amakuru mu buryo burambuye. Ntimuze gucikwa n'aya makuru adasanzwe yo kuri uyu munsi Eugene Official yabashiye kuba ibategurira. Shuti bakoze mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube by'umwihariko kuri Eugene Official. Twabazirikanye muri uku kwezi kwa 10 kugira ngo dufashe mwe mwese mutugana. Twabahaye igabanyirizwa ry'10% ku burwayi runaka ugiye kwivuza cyangwa ikibazo runaka ushaka kwirinda hakiri kare. Dore ko mwese mwe mutugana murwaye abandi mushaka kwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza by'umwihariko nk'intego yacu. No kuvuga ngo rero iyo promotion mwese yabagezeho ari abari muri Amerika, abari Canada, abari Australia, abari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri kure ya Afrika ndetse n'abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko Igoma. Turi muri Gare Centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinierse ho hakaba ari na massage. Abo mwese rero muri hanze nimero muzajya mutuboneraho nakamenyesho guteranya 250
782 9 056 naho abari mu Rwanda ubwo ni Gisenyi wamanukiye muri Avenue kwa Claver ukagera ku muhanda w'amadepo ibumoso bwawe hari etage hari niho dukorera naho i Kigali ni Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12 naho niho dukorera hakurya yaho ukimanuka umuhanda hari restaurant bita Vision Restaurant turi hakurya yaho naho rero abari mu Rwanda ni 0782 9 056 Yes, reka rero tumanuke n'amakuru yacu mu buryo burambuye mutwemerero amakuru yacu tuyahere hano birumvikana imurenge gusa tuva hano imurenge duhita twerekeza mu nkuru iremere cyane mu nkuru karahabutaka mu nkuru idasanzwe ni inkuru tugiye guheraho navongo nayo ntabwo ibintu byoroshye habe nakana gatano imurenge ni naho tugiye guhera first of all turabanza tubagezo amajwi mwumve uburyo ki akaga gakomeye cyane izi ngabo zatwirwano zagaragaje azivuga ko igisirikare cy'u Burundi cyabatatse ndetse ibintu bimeze nabi cyane reka wenda duhite tubumvisha uko byifashe bakogeza kuri aya masaha ariko bagaragaza movement hirya no hino ahandi hose mu marango ya za Biziba Rumba Gahwera ndetse na za Mukoko uruhande rwa za biriya za Bicumbi iriya hose bavyutse neza mu mikenke za Zero uruhande rwa Gipupu uruhande rwa Marunde bavyutse neza nubwo hatabura bwa movement bwa Mayimayi n'ubusanzwe n'abana bahavuka abo bose nta sasu ryavuze abo ni twirwaneho tuvuze yuko nta sasu ryavuze ntituvuze yuko umutekano ari 100%. Kuko bivuze hari ikibazo c'indege no muri rijoro yaharaye yari ejo yaririwe muri kicumweru cose hari yindi yaje yari maze iminsi 2 kuva ku cyumweru kuwa mbere yari hari yamaze amasaha agera hafi kuri 50 iri hano mu kirere ca Minembwe iyo ndajya vuga ro nyaboneka ni drone mutagira ngo ni suko nangwa helikopter n'abari bose bafatikanye mu Burundi FARDC n'abazalendo bakomeje kuzana iterabwoba ibyo ngibyo nizo bihaba kandi bazi yuko ku rugamba rwo hasi bamaze gutsindwa ariko bamaze gutsindwa aratangira ati mu by'ukuri basigaye biriza indege zitagira abapilote hano mu kirere cyacu ntizisiba ati ntago bakoresha amaguru hasi ku butaka ati barabizi neza ko kuko hasi ku butaka bamaze gutsindwa ndagira ngo aka kantu mu kazinga ati ahantu njya mbivugirira abantu njya bivuga abantu barangiza bakavuga bati fighter rwose ati iyo ni propaganda urimo urakora n'iki byose uyu nafande Rugabo ubyivugira aravuze ati hasi ku butaka baratsinzwe twarabakubise twarahahamuye ati rero ikintu basigaranye no kwirwa bazengurutsa indege mu kirere zitagira pilote ziri gushakisha abo zarasa umva bagomba kuzana ivyo bitero ziterabwoba indege zimwe zigaragara n'izindi zitagaragara izifotora ndetse n'izirasa izo nti zikiva muri Minembwe turi mu ntambara imeze nk'iya Ukraine n'Uburusiya ati turi mu ntambara imeze nk'iya Ukraine ndetse na Rusiya ngira ngo iyi ntambara avuga abantu mwagiye mubikurikirana ni intambara ikomeye cyane ni intambara igaragaramo drone nyinshi cyane ikagaragaramo indege za Sukhoi n'ibindi byinshi cyane rero nawe akaba atangiye kugeranya iyi ntambara ya hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri niyi ya hano muri za Ukraine ivyo niko bimeze muri yuko indege isimburanwa n'indi drone itsimburanwa n'indi ubu duhe tuvuga hariho naho zarashe muri no minsi 2 mu ruhande rwa Uganda uyungurura ibintu z'Inoro hano muri Sud Kivu baradivasenze muri Noro nukuvuga ngo umutekano ntabwo ari 100%. umutekano ntabwo ari 100%. ariko ikindi kandi ari nase nishi z'abarundi abarundi turagira ngo tubwire amahanga tubwire abantu bose tubwire za leta z'u Burundi na leta ya Kongo gukomeza kuza gutera ubwoba abaturage ba Minembwe ntituzi cyo bashaka ako niko basanzwe bari muco hagati c'abijombo ariko ejo bundi bimura amaka yabo barayazana ubundi barashize mikarati barashize za Nyamara sinzi gutundi dusozi twaho ngaho hafi aho hose za gitasha bamaze kwagenga amapozisho yabo aho no kuvuga ngo igihari n'uruzi rutugabanyije twirwaneho MRDP na M23 n'uruzi gusa rutugabanyije rwa Mikenke na Mikarati mwabantu muragira ngo nzakora iki nzavuga iki
sinababwiye ko izi ngabo z'abarundi zavuye za Puezero zikava no mu bindi bice iyo ngiyo za Gipupu na yose bakaza bakegera ahantu bita za Mikenke, ndetse ko bafite gahunda ikomeye cyane yo gukuramo iyi Mikenke kugira ngo babone inzira ibaganisha ahantu bita za Minembwe ndetse centre ndetse na Minembwe ku kibuga cy'indege. None muragira ngo nzagire nte ko njya mbabwira ibintu mwarangiza mukavuga ngo urabona n'iki byose, ariko abantu mwabaye mute mwokabyara ngaho ni munyumvire rwose. Ibi birimo biratangazwa na Afande Rugabo, mu by'ukuri akaba ari umwe mu barwanyi ba Twirwaneho, mu by'ukuri urimo aratanga iyi discours cyangwa se urimo aragenda agaragaza ikibazo cy'abarundi bamaze kuzenguruka bikomeye cyane ibirindiro bya Twirwaneho ndetse n'inkambi z'abaturage, ndetse muraje mwumve byinshi bigiye bitandukanye muri iyi video. Reka dukomeze tubaza abarundi mbese niki bashaka kuri iyo misozi. Basanzwe bari muri birombo tutabateye, niki gituma bashobora kuza bakizana bakaguma begera position zacu. Icyo twamaze kumenya mu makuru yose dufite nuko abarundi bamaze kwitegura kugira ngo basubire kongera kuza kugaba ibitero mu baturage bamaze gusubira kongera guhinga muri Mikenke. Ngicyo bashaka no kwigarurira Mikenke ngo bongere basubire bahagenge position. Ninde wababwiye ngo muhave? Hari ubwo twigeze tubatera muri izo ene kugira ngo muhave, ariko no munsi mushaka kumena amaraso kandi y'abana b'abaturage b'abanyamurenge muri kariya karere kugira ngo musubire mwongere muhashire position. Turabizi yuko amategeko aho muyakuba ni Masunzu wababwiye ngo musubire mwongere mugerageze kugira ngo mufate Mikenke, ariko mushatse mwasubiza ko utamubwira ati yuko ntabwo tuzoyivamo. Mikenke ni wacu, ni Murenge. Ati Masunzu turabizi ko niyo bahaye itegeko ribasaba ko mugomba kongera mukigarura Mikenke, atariko intwaro cyangwa se izo mbunda zanyu muzisubize muri Amura cyangwa se mu rwubati izo nkota zanyu. Ati kuko iyi Minembwe nyaboneka iyi Mikenke kugira ngo muyifate byababizi byuya. Ngira ngo muribuke ko yanatangiye avuga rwose ko hasi ku butaka ho byarabananiye neza barakubiswe izakabwana bakubise kuri yana gushoto ibice byose barahondaguye. Ntabwo ari Burundi, bari abasore bahari n'abaturage bahatuye n'abanyamurenge, ntabwo ari abarundi. Iyo bumva kuko bagomba kuza kwakura abaturage yarabibonye n'ubucizi. Leta yonyine yaraje ihatera amabomba yatera mu baturage. Iyo zose ni terrorisme. Iyo mutsinzwe urugamba ni mugende mwicare. Ibi byose ko birakorwa mu gihe hariho negociation y'icuka ibera Doha, ko barabikora Doha none bagatera ibibomba, bakora Doha none bagahagurusa drone. Izo zose ariko izindi zitera abaturage. Tureke aho ngaho gusa kuri zero ko baraforsa abarundi batutse mu bihugu bazamutse, bamwe bari kuri zero, abandi bari hano za umanuse za Mukoko niho za Murima. Abarundi baramuze kwa Murima. Ubu nyine ko baragira abandi bahe bazunguruka uruhande rwa Nagatete ngo umunsi wo gutera bazobe nabo batera ugezi. Ko turagira ngo tubwire abarundi murumva ko bari gutegura ibitero bizagomba gukubita mu buryo bubiri nk'uko bisobanuye. Ati abandi bari iyo ngiyo kwa Murima, ati abandi bari hano hafi na za Mikenke. Ati baragira ngo igihe Mikenke izaba yatatswe mwumva ku kantu k'ubwenge. Ati uburyo kibamaze kuba batahura igihe Mikenke izaba yatatswe baravuga bati hazahita habaho n'ibindi bitero byo kwa Murima bataka hehe za Rugezi. Urumva ko Masunzu uko ibitero yabiteguye tumenya icyo umunyamurenge yakoze ku Murundi. Umunyamurenge twaravuga mu biganiro bindi byatambutse, nta munsi n'umwe umunyamurenge yigeze arota kujya kumenya Burundi. Nta munsi n'umwe umunyamurenge yenda kuzokuraho ubutegetsi bw'u Burundi. Nta munsi umunyamurenge yenda kuzanira imisozi y'u Burundi kugira ngo igire Murenge. Impamvu abarundi bashobora kuzana ibihumbi mirongo bikaza gukambika muri bijumbo bikaba bigeze mu Mikenke ni iyihe? Hariyo ikintu cy'icuka bazanye ngo ni Rede Tabara. Rede Tabara ya mbere ya Gisiga yarwanyaga leta y'u Burundi, nyuma yaho badifitinze Gisiga kanapfa. Ubu nyine hariho Rede Tabara ikoreshwa na CNDD-FDD, ikoreshwa na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi nigenda ikabakoresha yamara ikabyitwaza nka pretext, ikabizana nka buke misere kugira ngo bereka abantu bose bavuga yuko Rede Tabara niyo bahe bashakisha. Rede Tabara iba mu Minembwe, bababwiye kuko Rede Tabara iba mu Mikenke. Rede Tabara nimbi naba muri Kongo tuza amashamba ibamo, nibagenda baje kwishakira iyo muri ayo mashamba bazashaka inzira bagende bayishake, nta kibazo twebwe tubafiteho. Ariko ibintu zo gukomeza begera ama position yacu ico turababwira kuko tutazobyihanganira. Nibagende basubize position zabaho bari basanzwe, natwe turagumaho twari dusanzwe, bareke gufunga ziriya nzira z'abaturage.
bwana munyamakuru reka nkubwira ibintu bitangaje ni gute umurundi ashobora kuza gufunga inzira ngo umuturage w'umukongomani areke kuva mu minembwe ngagenda aje ku isoko ryo mu minembwe itari y'u Burundi nico naco yes bakuze Jean Official rero ndabona iyi nkuru ni ndende ariko ngira ngo ubutumwa bwa mbere mwabwumvishe bahaye national ndetse na international ko izi ngabo z'abarundi ziri kugenda zihitana ubuyobozi cyangwa se abaturage bo muri biriya bice hanyuma rero mu by'ukuri niyo mpamvu narivuze ntireka iyi nkuru tuyibagezeho mbere ko twinjira muri iyi nkuru iri breaking news cyangwa se ya Corneille Nangaa hanyuma rero munyemerere mw'abantu mwe nongere mbabwire ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane abarwanyi bizinyeshamba za FDLR barimo baratera ibitero cyangwa se barimo baraturwana ibitero shuma bisaba M23 abayobozi ba AFC ko bagomba kwitonda ngira ngo ubushize nabwiye abantu ko ibintu byo kuvanga intambara harangira kugenda irangira bakagenda bizeye ko nta kibazo n'iki na kimwe nanababwiye ndabwira bizabakoraho kubona mushobora guhaguruka mugafata njyewe ndabyibuka njyana n'abayobozi za Kicanga twageze mu nzira habaho guturika kw'amasasu ndavuga nti karabaye ejo wundi murangara bibonye n'ubundi guverineri asubira za Kicanga iki gihe twari twajyanyeho byagenze amasasu nabwo icyo gihe yaravuze mu nzira tugenda ejo wundi nabwo asubiyeyo mwara ibonye ko bari bamuteze suko nubwo Imana yagize ikinga kaboko none mw'abantu aba bayobozi ba M23 bagomba gutangira bakirinda cyangwa se bakicunga kuko ndabona FDLR yahagurukiye idutero shuma two kugira ute two kubahiga ubu tuvugana uwitwa Corneille Nangaa ibintu ntago byoroshye naka na gato ku buryo ubu naho ari ubu ndakubwiza ukuri ntabwo yorohewe kuko ku munsi w'ejo ku mugoroba washize navuga ko yacitse urupfu cyangwa se Imana yakinze akaboko twakabe tuvuga ibindi ni nyuma yuko abo cyangwa se abari bamurinze bo ubu rwose nkuko amakuru abivuga bo nta numwe rwose ugihumeka uw'abazima byamaze kuba birangira wenda reka iyi nkuru nyinjiremo ndi kumwe na mugenzi wanje Vincent already ndabona yamaze kuba agera ku murongo wa telefone waramutse neza mutangazaji Vincent mbere ya byose mbere rwose yo kukwifuriza igitondo cyiza nyuma yaho roreka mpite nguha ikaze Vincent kandi nkwifuriza n'icyumweru cyiza nkuko n'ubundi n'abadukurikiye nabo nakibifurije nawe reka nkwifuriza icyumweru cyiza urakoze kunyifuriza icyumweru cyiza kandi n'abadukurikiye bose bakunzi bacu icyumweru cyiza cy'umugisha Bise reka duhere kuri inkuru iri breaking news ni inkuru igaragaza ko uwitwa Corneille Nangaa haje kubaho amahirwe ubundi ararokoka naho ubundi imodoka rimutwaye yaje gutegwa ambuscade ndetse iyi ambuscade ikaba yari ambuscade yatezwe n'abarwanyi ba FDLR kubw'amahirwe rero Imana ikinga kaboko ndagira ngo iyi nkuru ariyo duheraho muri amakuru yacu mu by'ukuri tuzindukanye muri iki gitondo nibyo amakuru atandukanye twagiye tubona kuva mu masaha ya 2:00 abantu batamenyekanye ariko bamwe bakavuga yuko ari umukuru wa FDLR biravuga yuko bateze igice gikomeye cyane muri za Kibumba batega imodoka ya ASM 23 yarimo abayobozi batandukanye ese buriya Vice turavuga ngo biravugwa dufite video hano tubibona byose turavuga ngo biravugwa cyangwa bateze twavuga yuko kubera ko batari babyemeza yenda wasanga baza guhakana ngo ntabwo ari bo mfite video hano imbere yanjye kubera nayo ikatuvuge ko bivuga ngo dutegereze statement yabo icyo baza kubitangazaho biravuga yuko rero imodoka yabo y'abayobozi ba SM23 bayiteze igice gikomeye cyane bakayirasa muri za Kibumba none bayirasa Corneille Nangaa akaba akarokoka ariko umushoferi w'umutwaye akitabwana nk'uko byavuze cyangwa uko n'umurado tubibona ikavuga yuko rero ambushi yateze iyi modoka yiwe bari barimo bagenda za Kibumba barimo bazenguruka ubwo rero turacyategereje kuza kumenya nyirizina niba kuko amakuru aza kuvuga niba yari Corneille Nangaa cyangwa niba ari abandi bari barimo bagenda kubera ko video twabonye muri ko twabonaga yuko ubuzima bwa Nangaa bwari buri mu kaga ku buryo gakomeye
kubera ko hari makuru avuga yuko ku itariki 12 muri igitero cya AFDR Kibumba Goma bari bateze imodoka y'umuryango bita MIDCRDC none baragira cyangwa abantu benshi abandi benshi barakomereka bakavuga yuko FDR yakunda kuvuga yuko yabuze kugira ngo bagomba kugira ngo ibashe gucyurwa mu Rwanda none ko ibari bimenyetso bigaragaza yuko ari abagizi ba nabi batakeneye gutaha ko bakomba gikomeze gukora ibikorwa bibi mwabi no bitse by'uburasirazuba bwa Kongo bikavuga yuko aba FDR bazaturutse muri Parike Nationale de Virunga bakaba rero bakoze ibikorwa n'ubwo amakuru agenda atandukanye nyine agaragaza yuko atari byo abana bakavuga ati ibyo kubera ko iki ni ikimenyetso ibi video ni ikimenyetso hakagaragara indi video nanone barimo bakuramo umuntu bigaragara yuko yaba yapfuye nk'uko byavugwaga urumva uko bigenda kose AFP23 itaza kubura ikitangaza kuko ni ikintu kigaragara kandi cyagaragaye ku bantu benshi yego nubwo mbonye Lawrence Kanyuka ku butumwa n'ubundi amaze gutanga agaragaza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabangamiye adahonje ku buryo bukomeye kubera yuko itangano bya Lawrence Kanyuka aragaragaza ibice byinshi ubutegetsi bwa Kinshasa bwagabyemo ibitero yego ntabwo yigeze agaruka kuri iki kintu cyo kurasa kongera inanga ngo agire icyo akivugaho kubera yuko itangazo cy'imbere yanjye rimaze hafi amasaha agera muri 5 iragira iti l'Alliance Fleuve Congo Mouvement de Promesse ASM3 attirer tantôt dans la médiation du processus de paix dans l'Union africaine et des partenaires internationaux si les violations répétées du cessez-le-feu fait par les forces coalisées du régime de Kinshasa. Tugereje mu Kinyarwanda Alliance Fleuve Congo irahamagara cyangwa iraburira abahuza b'amahoro yaba Africaine yaba umuryango mpuzamahanga Qatar ndetse na Leta za Amerika ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kubangamira agahenge mu buryo bugaragara ati samedi 18 octobre 2025 ces forces ont bombardé les zones de Sama-Peuplée dont Petit, Buhaya et les environs ati ku itariki 18 z'ukwezi kwa 2025 ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa bwaratse amabombe n'ibisasu bikomeye mu bice bya Petit na Buhaya ndetse n'urengera ati que l'opposition a utilisé des environs des avions de combat co-évention ati iri huriro ryifashishaga indege ebyiri z'intambara za Sukhoi 25 l'État oppose la mort de plusieurs civils et provoquer la déplacement de notre population ati ibitero byishe abaturage benshi ati kandi abantu bava mu byabo la SS tire au côté de l'opération civile et le terrorisme l'engagement et protéger par tous les moyens contre ces massacres répétés AFM 23 irakomeza kurwanaho kandi ikomeza no kurwana ku baturage ntabwo ndi kuvuga ko rero niba igitero kirasiye ku nanga n'abayobozi ba AFP birimo turabona ntabyo bavuze ya ariko nje ndimo ndagendera kuri video mfite dufite yagihanze kubera yuko yateye urabizi yuko hari igihe abo bana yihimba dutegereje kuza kuri statement ya AFM 23 kibivugaho oya AI ko kuyibona ko kuyifatisha byagaragara ko bya AI rwose n'ibiro original biragaragara ariko reka tugendere kuri ubwo buryo turaza kureba gusa ariko ikigaragara cyo hano ibintu ntago byoroshye n'akana gato ya bikurikira ikinwa ihererekana ry'igitabo hagati ya Kolumne ya Wiringoma ndetse n'umunyakanada wanditse igitabo kivuga ku buryo babohoye umujyi wa Goma bakira uyu munsi kugira ngo iyo video nawe wayibonye urumva rero ibyo byose navuga ko ari nk'ishyari byabo bari ku butegetsi bagira ngo bagaragaze ko batishimiye ibikorwa AFM 23 iri gukora nabyo ntitwabura kubivuga rero ibivuga rero uyirebye ukwambwa ari uko bivuga ukayikontorora n'atari byayo kuko hariyo ibintu by'igenzura ugasanga ko itari isano n'ibyabaye aha vise tukiri hano rero ndagira wenda ngo tuhavire rimwe nubundi hano muri Kibumba biravugwa ko
umuhanda Kibumba-Goma zinani za FDLR zurumva tuvuze ko bivugwa ko ngo FDLR mu by'ukuri ngo yarashe imodoka n'ubundi ngo ipfamo benshi. Nibyo naringarutse nyine mubwira yuko ibyo ngibyo byo twabashije kubona bavuga yuko ari umuhanda Kibumba-Goma ariko ibi bice n'ubundi bakavuga ngo bizaba ari Karinga Masisi ko ariho byabaye ariko ukareba bakorone nako atagira nabi mu bice bya Pinga Masisi bimeze bite yenda yarari Kibumba-Goma byashoboka ibi byose urumva birimo birahuzwa bigahuzwa n'ibyabaye ugasanga amakuru hamwe baravuga yuko ari imodoka y'indi sosiyete yari irimo ari FDLR kayirasa abandi bakavuga ati ni imodoka y'uyu nguyu Colonel Nanga ndetse n'abandi bayobozi bo muri AFC mu 2023 ibyo byose urumva ko ni ibintu bikeneye clarification kandi iturutse ku ruhande rwa AFC mu 2023 tutakwiye kuba dufata ibyaturutse ku ruhande rwawaza n'uwatangaje mu video bwa mbere. Ya reka dukomeze rero n'andi makuru kuko amakuru ni menshi cyane bwana Vincent reka twinjire no mu zindi nkuru kugira ngo dukomeze kugenda ducunguza uburyo umwete. Hanyuma rero dukomereze n'ubundi hano kuri inkuru ivuga ko ahantu bita muri za Minembwe ingabo z'abarundi zikomeje kubuza ubwigenge abanyamurengero batuye muri ibice. Vincent, nibyo amakuru atandukanye twagiye tubona ku karere k'umurenge ko ingabo z'abarundi ndetse na koalisiyo yatisha ko bakomeje kubuza ubwigenge abaturage b'abanyamurenge batuye nabi mu bice cyane cyane mu bintu bitandukanye yuko nta munyamurenge ushobora kugera ku isoko agenda yisanzuye ko n'uramutse agiye afatwa bakavuga bati rero abanyamurenge bari mu bice bya Minembwe ntabwo bashobora kugera mu gace bita Ndondo kubera cyane cyane ingabo z'abarundi na Wazalendo nibo bahagutse ubu Wazalendo bitaka kubagerera cyane cyane akaba ari we ukomeje gukora ibikorwa by'ubugome aho yubatse amarorero mu bice bitandukanye bita Mikarasi akabona abanyamurenge gutambuka ngo bajya ku isoko amasoko atandukanye abapfurero mitu ababembe nabo bagakomeza kubafatisha iyo umunyamurenge ntacyo mu gice akomeje kubangamirwa no kugira ingaruka ni n'abarundi bari nabi ndetse n'imitwe ikora n'ubutegetsi bwacisha abanyamurenge bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye cyane. Ni akaga k'ibihekane sinzi umunyarwanda nigeze numva ngo ni akaga k'ibihekane urebye ibibazo bari guhura nabyo ntabwo wabivuga mu minsi cyangwa birangize birasaba gufata umwanya ukabivuga kandi ukanabashabariza kuko akaga barimo ni akaga katoroshye. Bise tugaruke rero n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo amakuru akomeje kugenda avuga ko abaturage bariko barasaba AFC mvuye gufungura umuhanda werekeza za Mwenga. Nibyo twabonye abaturage batandukanye bavuga yuko umuhanda uri za Mwenga ukomeza za Warungu ndetse no mu bindi bice bitandukanye ko wafunzwe na AFC mu 2023 bakabuza abantu kuba babasha kujya guhahira mu bice bitandukanye bya Warungu santere Mwenga santere ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Bakavuga bati rero turasaba yuko bafungura umuhanda nimero 2 nuko umuntu uzwi n'akano gace bita Anselme Nzugu umuntu uzwi cyane muri Mwenga akabura abantu bahise mu 2023 nimufungura n'umuhanda kubera yuko biradufata mu bitandukanye kohereza ibintu ku masoko ndetse no mu bindi bice ariko hahise mu 2023 kubira isaha nta kiratanga. Aha reka tuze kureba rero uko biri buze kuba bigenda kuko amasaha rwose aracyahari biraza kugenda bigaragara. Vincent ituri ngo CRP ngo irimo irahigisha uruhindu umwe amasirikare afite ipeti rya koloneli wa FARDC. Ni rekirimo imuhinga kubera ko uje n'uyu mutwe wa CRP ni leta iri guhigwa mu koloneli niyo irimo iramuhiga n'umukoloneli wataye akazi bita Bobo Pimps akaba rero yarakoze ibyaha bitandukanye n'ubugambanyi n'umutwe wa CRP na Thomas Rwanda ari guhigwa rero ku buryo bukomeye kubera ko yatorotse bashyizeho abakozi mutakira kugira ngo atange muri yombi noneho atangira gukurikirana nk'uko amakuru abivuga twabonye mu bitandukanye.
dukomereze kuri inkuru Vincent n'amafoto dufite hano imbere yacu agaragaza Evariste Ndayishimiye ari mu binombe by'amabuye y'agaciro arimo aracukura. Abenshi bati Burundi bwatangiye kugenda bwohereza ibuye ry'agaciro bukavuga ko bufite ibitare atari ko nyaboneka aya mabuye ari kuva mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo source yiribuye riri kuvuza ubu hano mu gihugu cy'u Burundi. Nibyo twabonye amafoto atandukanye iyo bari kugira ngo bari kohereza amabuye y'agaciro ariko bakayohereza gutunganya kubera ko nta mashini bafite zo kuyatunganya. Rero babivuga bari kugira ngo gutera ibintu bitandukanye agaragaza yuko bari gucukura amabuye y'ubwoko bwinshi. Abavuga ko yohereza amatoni n'amatoni agera mu matoni bagatanga hafi y'amabuye atandukanye byavamo ibiti. Ariko abakurikirana hanze y'uburasirazuba bwa Kongo bagaragaza yuko amabuye y'uburasirazuba bwa Kongo cyane bakoze Zanzibar ndetse n'ibindi bakandika bakagenzura ku buryo bufatika. Baravuga ko igihe babona amamodoka atambuka yaziririye ari mu nta mabiri bagatambutsa ariko mu buryo kugira ngo bwinshi bagaragaza yuko baratukura mu gihugu cy'u Burundi bari kunashima ibigende mu taki aho bacukura amabuye y'agaciro noneho kugira ngo bagaragaze yuko amabuye ariho baratukura atava ku rundi ruhande. Ubwo rero urabona ko ibintu ntabwo byoroshye niba rwose Neva yatangiye kohereza amabuye y'agaciro aturutse hano muri iki gihugu. Ukibaza uti ese none nibaramuka bagize gutyo urugamba ruraha rukaba rwasoza cyangwa se bakaruhagarika ubwo bizagenda bite kuri iki gihugu cy'u Burundi? Ese iyo societe basinyanye no bari kohereza amabuye izahagarara? Bazarangura batangire nabo bacuruza bajyaje barangura hano muri Kongo? Ni ikibazo gikomeye cyane. Urabona ko rwose u Burundi bafitereze bive kubera yuko mu bintu barwanaga barapakiraga bokora kuko ko hari imodoka zagaragaye nyinshi zomoka zipakiye ku buryo ziremerewe. Nta kintu n'amakuru baravuga yuko ari ayo mabuye bapakiraga bomora. Ariko Vise nubwo abarundi hariya bahatikiriye Vise bahakuye inyungu pe, inyungu zarabonetse. Reba nk'iribuye mbese ari ibintu biramutse biragirira abarundi bose akamaro. Byaba ari ibintu pe ntabwo baba barahombye cyane urebye nubwo wenda nta cyahingana n'ubuzima bw'umuntu, ariko urumva ibintu bahakuye nabyo ibibazo tubona biri mu gihugu cy'u Burundi birimo na ya ndwara yakora n'iki byose n'imyuzure n'ibiza n'iki byose babikoreshe neza bishobora kugira ikintu bifasha iki gihugu cy'u Burundi. Bivuze neza ko nta cyazengura ubuzima bw'abantu ariko mu by'ubutunzi bwo bafite icyo bahakuye. Yes, reka dukomeze rero Vincent n'andi makuru. Reka duhere kuri inkuru naho navuga ngo iri breaking news. Ni inkuru rero igaragaza ko rwose hano muri iki gihugu ngo habayeho ikintu cyitwa coup d'etat. Bafunze ngo bagerageje gutera coup d'etat. Ibintu ntabwo byari byoroshye. Nibyo ni amakuru tubona ava muri Nigeria. Abavuga ko bumvise 16 bafunzwe bakirwa gushaka gukorera coup d'etat Perezida Bola Tinubu. Yego. Rero 16 mu rwego rw'abaofisiye bakuru mu ngabo za Nigeria bafunzwe kugerageza gukirika ubutegetsi bwa Perezida Bola Ahmed Tinubu iki gihugu nk'uko amakuru yabitangaje. Rero guhera kuri ba kapiteni kugeza kuri brigadier general bataye muri yombi bigizwemo uruhare n'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Nigeria bita DIA. Ndetse n'inzego z'umutekano uko amakuru ava muri Nigeria twagiye tuyasoma. Ubutumwa bwa gisirikare rero itangaje baherukaga gutangaza ko itabwa muri yombi rya bari abasirikare nk'igikorwa cyoroheje kandi kigaragaza imyitwarire itari isano n'ibikorwa by'imyitwarire mibi ndetse no kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare. Icyakora umwe mu bayobozi ba DIA yashyuye ko abaofisiye 16 barimo bategura coup d'etat. Ubuyobozi bwahise rero bwahisemo kubitangaho amakuru bwigengeseriye mu rwego rwo kwirinda gutuba. Mu nzego rero umuyobozi wunzemo ko bari abasirikare bamaze iminsi inama za rwihishwa mu rwego rwo kurebera hamwe uko bashyiraho ubutegetsi bwa gisirikare nk'uko amakuru aba muri Nigeria bivuga.
amakuru avuga yuko rero bari abaofisiye bateganya ku butegetsi bwa perezida Bola Tinubu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 2023 Nigeria yizihije imyaka 35 imaze ibonye ubwigenge kandi ko ubutasi bwa Nigeria bwahagaritse itumanaho ndetse na gahunda y'ibikoresho byagombaga kwifashishwa mu kugaba ibitero ku modoka za perezida Bola Tinubu mu gihe cy'akarasisi nk'uko bivugwa. Ubwo rero muri Nigeria abantu ibirori by'ubwigenge akarasisi ka gisirikare kahagaritswe ku munota wa nyuma y'inama zatanzwe n'umujyanama mu by'umutekano w'igihugu ndetse n'abagabo bakuru b'ingabo bari bamaze kumenya ko mu gihugu hashobora kuba ikibazo nk'uko amakuru twabonye abivuga. Aha ntabwo rero byari byoroshye ni muri icyo gihugu rwose cya Nigeria urumva ko ibihugu byinshi bya hano muri Afurika hakomeje kugenda rero hatutumba cyangwa se habaho ikintu bita kudeta aho rero usanga ibyinshi Vincent biri kugenda bikorwa n'igisirikare akaba ari nacyo kinigarura ubutegetsi naho rero urumva byari bigiye kuba biba nkuko n'ibindi bimeze. Vincent tugarutse no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo duhise tujya muri Kivu y'Amajyaruguru muri Walikare ngo nibura imidugudu 12 yambaye ubusa abarimo barahunze bitewe n'iyi ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'abarwanyi ari kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Nibyo amakuru twabonye turuka mu midugudu itandukanye bavuga ko imidugudu igera muri 12 yo muri groupement ya Kisimba muri zone y'ubuzima ya Pinga abaturage benshi bahunze kubera imitwano ndetse n'ibigomba kubituruka ku butegetsi intwaro hagati ya leta ndetse na M23 n'indi mitwe itandukanye. Amakuru ariko rero ubuzima bw'umutekano by'imibereho myiza y'abaturage bikomeje kuba nabi cyane n'intara y'Amajyaruguru nk'uko OCHA ibivuga. Yego rero abayobozi ba OCHA bakavuga ko guhera ku itariki ya mbere ukwezi kwa 9 kugera ku itariki ya 30 mu bice bya Beni no mu bindi bya Walikare hakomeje kubamo ibitero bitandukanye bigabwa n'uruhande rwa leta bigabwa na M23 ku buryo nibura ku itariki 15 z'ukwezi kwa 2025 nibura abasivile 40 bishwe bakitwa mu midugudu itandukanye harimo Bitambawu Otodu Sobona na Weste. Ubwo bwana rero bwatumye abaturage benshi batangira guhunga. Waje muri teritwari ya Walikare rero raporo yaho tukagaragaza ko mu kwezi kwa 9 hari ibikorwa byinshi by'intambara hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na M23 Axe ya Mpeti Axe Karembe na Pinga. Ibyo rero byatumye abaturage benshi bava mu midugudu igize groupement ya Kisimba bagahungira ku bindi bakavuga bati ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 9 groupe yitwaje urwanisho mu midugudu igize groupement ya Kisimba atugana za Pinga abaturage barahunze kubera imirwano yari hagati muri quartier ya Rustamambo Kateku Bursa ndetse n'ibindi atubuzima abaturage bakomeje kugenda nabi atebeko rero ni nakubisanga muri Nyiragongo ukabisanga ndetse no mu bindi bice byo kwegera umujyi wagumaho ubona ibintu bwara bikomeza kwiyongera ukozwe nabo mu mitwe ya FDLR Wazalendo ndetse na leta ukunda kugaba ibitero bikagaragaza ko nibura abaturage bari batuye mu midugudu 40% bahunze kubera yuko ubuzima bukomeza kuba buri byo kurya babura amazi ndetse n'ibindi byankenerwa batadona kubera iyi mirwano ikomeza kuba amanywa n'ijoro nk'uko OCHA bitangaje. Hanyuma hakaba hagomba bakabona se hafatwa nk'uwe mwanzuro kugira ngo nibura aba baturage babone umutekano. Vise OCHA irahamagarira guverinoma gukaza umutekano kugira ngo ikire mu bikorwa ibyo yemerera abaturage ndetse no kubasha kubarinda umutekano ku buryo bufatika. Yes, ibyo rero ni ibikorwa twavuga mu by'ukuri bibi biri kugenda bihura cyangwa se abaturage kugenda banyuramo nk'uko tunabona n'ubundi Vincent wenda tunavuye ku bice wenda muri eneo navango zirimo abarwanyi ba M23 kuko urasanga muri ituriho biravuga ko rwose ngo Code Congo irashinjwa kwiba ngo imidugudu myinshi no kwiba amazu agera muri 605 ibaza amazu 605 Vise bibye umbwire nawe ibyo bibyemo uko bingana ese
aba bantu baturage bibwe bagera mu ngo hafi 605 yose ese abibwe bo ubu bimeze bite urumva ko vise ntabwo ibintu bikomeje kugenda byoro ntabwo twavuga yuko ibintu byose hano muri turi kubera yuko ubuzima bw'abaturage barushaho kujya mu kaga amakuru dufite abagenzi bacu bavuga yuko abarwanyi bo mu mutwe wa Codeco bakomeje gukora ubwicanyi bukabije aho mu mezi 2 ashize bishe abantu bagera muri 45 muri teritwari ya Njugu ndetse amagabera muri 605 agasangwa ku buryo bukomeye nk'uko tugeze kuri bitangaza ndetse n'abaturage twavuganye bitangaza bavuga bati mwa bino bice bya Njugu ubwicanyi burakomeje ndetse muri teritwari ya Njugu nibura amazu 605 yarasahuye abaturage baribwa batwarwa ibyabo ndetse abandi bagirirwa nabi kuko harimo bakubiswe abakorewe iyicarubozo ndetse n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa byagiye bikorwa n'uyu mutwe sibyo ndimo ndavuga ibintu byabaye mu badiri ko ntiwareba ibintu ni ibibazo wowe hanyuma barangiza ngo bagiye kurwana na M23 kandi iyo hirya tubona harimo ibindi byinshi bikenewe kuba byakosorwa bikaba byavanwa mu nzira mu byukuri umutekano ukaboneka mu baturage reka twikomereze n'izindi nkuru hano rero ndabona habitwa ngo ni za Kisangani abantu 11 ngo baburiwe irengero ubwo sinzi ngo abantu 11 bose babagiye Vincent nibyo na makuru dukesha bagenzi bacu bamwe mu bice bya Kisangani mu gace ka Irambi ya Nifura muri teritwari ya Isangi muri Toko baravuga yuko abantu benshi baburiwe irengero bagera muri 11 bikavuga ko bamwe bashobora kuba bitwe abandi bagatwarwa gufungwa mu bice bitandukanye bakavuga yuko hari n'abandi bagiye babura ariko ngo bitandukanye cyane ku buzima nabi ukorwa n'ibyo twazi nabi bito ariko ifatanyije na leta nk'uko byagiye bitangazwa n'amasoko atandukanye hanyuma se uyu mugabo witwa ngo ni mbona ngo yitwa ngo ni Setikikuni warekuwe ni muntu ki wenda gerageza umusobanuro abantu badukurikiye bamenye ngo ni muntu ki Setikikuni ni umwe mu banyepolitike bari bajyara bitabiriye inama yateguwe na Joseph Kabila i Nairobi gushinga ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi bakoresheje diplomasi nk'uko yabitangaje Setikikuni rero akimara kuva i Nairobi ajya i Kinshasa yageze ku kibuga cy'indege ibiro by'abinjira n'abasohoka batamwaka pasiporo yiwe twifatanyije na Delia Poeta mutaburi yombi nyuma y'amasaha agera muri 7 abazwa n'urwego rw'iperereza rwa gisivili ndetse na gisirikare baje kumurekura kubera yuko yaba ari iyi muvoma bashinze ya Sauver le Congo la République du Congo ndetse n'ishyaka rye n'abandi bantu batandukanye bari basabye yuko arekurwa yahise arekurwa rero ku mugoroba nyuma y'uko imiryango itandukanye ndetse n'abantu batandukanye bavuga yuko ibyo yari akurikiranwa bakomeza kubikurikiranwa ariko ari hanze Vincent reka tugaruke hano iwacu mu Rwanda turebe icyo Perezida Paul Kagame yabwiye mugenzi we Perezida wa Senegal n'ibyo urabizi yuko Perezida wa Senegal ari mu Rwanda yaje mu ruzinduko rw'akazi aho aramara iminsi igera muri 3 urumva ko yabonanye na Perezida Paul Kagame aramwakira mu cyubahiro kikwiriye abayobozi yego Perezida mu kumwakira mugenzi wa Senegal Diomaye Faye ati uruzinduko rwawe mu Rwanda ni rw'agaciro gakomeye ati rurashimangira ko umubano ibihugu byombi bifitanye kuva kera ukomeje gutera imbere Perezida Paul Kagame rero abwira Senegal ati dusangiye indangagaciro yo gushyira umuturage ku isonga kugira ngo imvugo ibinziro no gukurikirana no gukurikira icyerekezo cyihutisha bifatika amajyambere n'imibereho myiza y'abaturage Perezida Kagame yongeraho mu biganiro yagiranye nawe ati twagiranye umunsi mwiza ati twiyemeje gukomeza kubakira ku mahirwe no kubakira ku mahirwe ndetse n'amahame twashingiyeho kugira ngo ibihugu byacu bitere imbere Perezida Kagame rero akakomeza agira ati twaganiriye kandi ku cyakorwa ngo umugabane wacu wa Afurika w'ubumwe kandi wigire bifashijwemo n'ubuyobozi bwa inshingano kimwe n'abajyambere adaheza
mu Rwanda twabonye ko iterambere rishoboka binyuze kunga ubumwe bw'abaturage, inzego zikomeye no kubaka ubushobozi bw'abaturage kugira ngo bagire uruhare rwuzuye muri urwo rugendo. Byose bigasaba kugira intego isobanutse kandi ishyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye. Urumva Perezida Kagame yagaragaza icyo bari buze gukora, agaragaza no kuba bahuye, agaragaza Senegal n'u Rwanda ibyo bahuriyeho. Urumva ko cyari ikiganiro cyiza kandi cyari kiryoshye, unarebye uko bagendaga mu kavura gatuje bitwikiriye imitaka ubwabo, wabonaga yuko bishimanye kandi ari uruzinduko rw'icyo rusobanuye. Aha, yes, reka rero tugaruke tukiri hano mu Rwanda. Turiho n'andi makuru avugwa mu Rwanda, abivuga ko RDF ni igisirikare cy'u Rwanda rero ngo niyo igiye kwakira n'ubundi inama ya kabiri y'abagaba bakuru b'ibihugu, birumvikana by'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ubwo n'abagaba bakuru b'igisirikare cy'ibihugu b'ibisirikare by'ibihugu bigiye bitandukanye. Nibyo u Rwanda rugiye kwakira inama ya kabiri y'abagaba b'ingabo zirwanira ku butaka, Rwanda Force Command Symposium, uzahuriza hamwe abaturutse hirya no hino muri Afurika no hanze yaho, aho bazaba baganira ku bufatanye mu gukemura ibibazo by'umutekano. Iyi ni inama iteganyijwe tariki ya 21-22 Ukwakira 2025. Insanganyamatsiko igira iti gukoresha ubushobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka mu kuzamukirwa mu bikorwa by'ingamba z'amahoro n'umutekano, nk'uko tubikesha igisirikare cy'u Rwanda mu itangazo ryasohowe. Yes, turimo tugana ku musozo wa Vincent, reka tubabwire ko Minisitiri Shaban yavuze ko abapolisi bagaragaye bambika ubusa umugore bafunzwe bamaze gutabwa muri yombi. Nibyo Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Repubulika Demokarasi ya Kongo Jacques Shaban Bikuru yatangaje ko abasirikare bagaragaye mu ruhame bambika ubusa umugore witwa Honorable Paul Masamba Mukuna bamaze gufungwa kugira ngo bakurikiranweho ubugizi bwa nabi bakoreye umutegarugori n'uko byatangajwe muri Minisitiri. Vice update rero Goma ndetse na Bukavu tugenda tugana ku misozo, nibura bitarengeje iminota nk'ibiri gutyo kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Nibyo naho bita Kongwezi harimo amakimbirane hagati y'umuryango wa Kisekedi ndetse n'umuryango w'uruta Kurubeka Honda, aho Kurubeka Honda dogako ashobora kuba yitwe arashwe mu kirombe cy'amabuye n'agaciro giherereye aho bita Muronzo wa Karindwi. Umubiri watwawe muri Moruke, aho bavuga yuko ubushinjacyaha bwa gisirikare bwatangiye gukurikirana ababikoze n'ubwo nta mahirwe bafite yuko umuryango wa Kisekedi ushobora gukurikirana. Ibyo bivuga rero byerekeranye n'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Umujyi wa Goma uratuje, business biragenda neza. Ubu tuvugana nabonye abacuruzi batangiye komoka kubera yuko ku mupaka muri saa 11 baba batangiye komoka abajya muri Kongo, abava muri Kongo baza mu Rwanda. Ubona yuko abakorera business babitangiye, nubwo hakiri ikibazo cy'ifaranga. Barabizi yuko idolari baziteje agaciro, ariko mu bice biduga na 2023 kubona amakongomani bikaba bitugoye, bikaba bikiri ikibazo gikomeye cyo baracyarwana nacyo. Bikaba ari ko bimeze mu mujyi wa Bukavu, ikibazo cy'ifaranga mu ntoki kuribona biracyagoye, ariko umutekano ubona yuko ahetse 2023 komeza kuwukaza. Urabona polisi iri muzenguruka mu muhanda, ntabwo wapfa kubona atakoze umusirikare bahise mu 2023. Ubona ko umutekano bawuhariye igipolisi ndetse n'abandi baturage bashinzwe umutekano, nk'uko tujya tubabona abashinzwe kuyobora mu modoka ndetse n'ibindi binyabiziga nk'uko tugenda tubibona. Umva twarekera tukaza gukomeza mu masaha. Yes, Vice urakoze cyane, reka turekere aha tuze kugenda tugaruka no mu yandi masaha tureba n'andi makuru ari buze kuba agezweho. Urakoze cyane. Yes, bakunze Jeune Official rero akaryoshye ntigahora mutama, niko umunyarwanda yaciye umugani. Ni mutwemere rero duhinire hano amakuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru cyo ku itariki 19 niba ntibeshye, yego ni 19 z'ukwezi kwa 10 2025, aho rero turaza gusubira mu yandi masaha ari imbere
ariko nsaba mwe mwese mudukurikira mutarakanda subscribe kugira ngo mubikore mukana no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zizajye zibageraho mu imbere kuri mwe mwabikoze rero mwibuke gukanda like ndetse muna sharing ubundi amakuru yacu azajye abagereraho ku gihe turabakunda cyane mukomeze mugerwa na gahunda zacu. Ciao.